Naša firma je porodična firma koja se bavi već 10 godina u području dermatologije i pedijatrije. Trenutno se nalazimo u Novom Sadu, ovaj kurs organizujemo po drugi put, pulmologija i dermatologija, novine u terapiji. I sa nama su profesor Branimir Nestorović i profesor Aleksandar Adamović. Bronhostop smo uveli ove godine na tržište, to je biljni lek, registrovan kao lek. Imamo bronhostop sine, to je sirup bez šećera za manjih uzrasta decu. Tog bronhostop sirup je sirup sa šećerom i sa alkoholom za starije osobe. Takođe imamo bronhostop pastile, isto na biljnoj bazi preparat koji se oralno primenjuje. Drugi deo predavanja su preparati za negu suve i ekcematozne kože, to je linola linija, najpoznatiji preparat je linola fet, sa 90% linolne kiseline, zatim linola uljana kupka, ona je kupka za tuširanje, linola crna sa 80% vode, za isto suvu kožu, i zatim imamo linola šampon, linola dušan voš, linola losion. To je cela linola linija i linola urea isto. Linola urea je isto sa linoličnom kiselinom i sa ureom 12%. Atopski dermatitis je bolest gde je osnovna promjena u barijernoj funkciji kože. Barijernu funkciju kože uglavnom narušava to što esencijalne masne kiseline nema ih u dovoljnoj količini, tako da alergeni koji ne smiju da prolaze kroz kožu, oni prolaze u živi deo epiderma i stvaraju alergijske reakcije koje smetaju pacijentima. One se izražavaju u perutanju, suvoj koži, izraženom svrabu i pojavom veće količine stafilokoka na samoj koži. Da bi tu bolest drugačije lečili nego što smo je lečili do sada, a to je kortikosteroidima, znači lekovima koje mogu naneti štetu koži, koristimo esencijalne masne kiseline u kremovima i šamponima. U šamponima kada peremo tu kožu, a ostavljamo esencijalne masne kiseline u kornealnom sloju koji zadržava kvalitet barijerne funkcije i nakon kupanja opet nanosimo kremove koji sadrže esencijalne masne kiseline. Tema mog današnjeg predavanja bila je uticaj nezaštićenih masnih kiselina u terapiji i lečenju suve kože. Esencijalne masne kiseline su bitne iz razloga zato što ih organizam ne sintetiše i samo im ime kaže moraju se unositi putem hrane ili dodataka hrane. Kompanija MSF Farm je zastupnik nemačke kompanije Dr. Wolf, koja je na našem tržištu prisutna više od 10 godina sa linola paletom proizvoda. Dr. Wolf, nemačka kompanija, ima preko 130 godina tradicije u dermatologiji širom sveta, prevashodno zapadne Evrope, ali imaju ofise i širom sveta. Linola preparati koji su na našem tržištu zastupljeni su linola gama, linola fet, linola dodatak za kupanje ili linola urea. Ovi preparati svi sadrže esencijalne masne kiseline u većem ili manjem procentu i nalaze se u grupi lekova bez recepata i mogu se kupiti u apotekama. Trenutno je u toku akcija gde se za jedan linola fet preparat dobio drugi gratis, takođe uz linola šampon se dobio linola gama i to je ta akcija koja traje dok traju zalihe. Danas smo imali predavanje na temu novih trendova u terapiji suve i oštećene kože. Jedan od preparata koji je vrlo popularan za terapiju ovakvih problema jeste linola fet, masni krem koji je vrlo pogodan za ovaj period godine i koristi se kao lek u terapiji atopijskog dermatitisa. Drugu kremu koju bih istakla jeste linola urea sa 12% ureje, jedini preparat s ovim procentom ureje na tržištu koji se primenjuje u terapiji ihtiozne kože. Jesenji period vremena je period različitih respiratornih virusnih infekcija. One najviše pogađaju sa svim malu decu i stare osobe čiji je imunitet oslabljen i strahovito remete život tih pacijenata. Znači, zbog kašlja oni ne mogu spavaju, otežano uzimaju hranu, mala deca često povraćaju i samim tim imaju problema sa ishranom. I to je četvrti najčešći uzrok posete lekaru, kašalj i komplikacije vezane za njega. U terapiji ovih oboljenja se koristi jako veliki broj lekova, najveći broj tih lekova je iz domena, da kažem, tih preparata koji se kupuju po apotekama i nemaju uopšte dokazano dejstvo, a poslednjih godina u svetu je jako postalo popularno i moderno
lečenje ekstraktima biljaka, jer se pokazalo da je ono veoma efikasno sa minimumom neželjenih efekata, pa tako imamo jako veliki broj preparata na biljnoj bazi kojima svima zajedničko da osim dobre efikasnosti imaju i prilično malo neželjenih efekata, pa ih mogu koristiti i deca vrlo malog uzrasta i osobe sa različitim hroničnim oboljenjima. Danas smo u Novom Sadu imali jedan lep skup u okviru kontinuirane medicinske edukacije. Radi se o preparatima koji se koriste u sprečavanju i ublažavanju simptoma kašlja i preparatima koji se koriste kod suve i ekcematozne kože. Govorili su poznati profesor dr. Bane Nestorović sa pedijatrijske klinike u Beogradu i direktor klinike primarius dr. Aleksandar Adamović. Skup je bio veoma posjećen, bilo je preko 160 ljudi, bilo je pre svega pedijatara, zatim dermatologa, farmaceuta, tako da smo zaista zadovoljni da je tako dobar odziv imao i zaista smo predstavili dva vrlo značajna brenda, to je Linola brend, to su Linola preparati, Linola Fet kod suve i ekcematozne kože, kao i Linola Fet and Olbad, to je dodatak za kupku, i nova grupa preparata Bronhostop. Koleginica Danka je novi član MSF Farma i ona će vam predstaviti ove preparate iz grupe Bronhostop. Što se tiče Bronhostop proizvoda, to su smeše suvog ekstrakta timijana i sirupa belog sleza. Koriste se kod svih vrsta kašlja, i kod produktivnog i kod neproduktivnog kašlja. Dobri su, znači, ekspektoransi, antitusici, antiseptici, što je vrlo bitno, i imunomodulatori. Postoji dve vrste sirupa, znači Bronhostop sirup sa šećerom, koji u sebi ima dodatak vitamina C. 30 mg vitamina C ima na 60 ml sirupa, tako da je dobra zaštita sada u ovim hladnim danima. Drugi sirup je Bronhostop Sine sirup. Znači, Sine sirup je bez šećera i bez dodatog alkohola u sebi. Mogu koristiti i deca, i jedan i drugi, i deca i odrasli, i preporučuje se za decu preko 3 godine starosti pa do starijih nekih generacija. Pored dva sirupa postoji pastile, trenutno nemam pakovanje tih pastila, one ovako otprilike izgledaju. Bronhostop pastile, one se koriste kod osoba, znači, koje su dosta često na sastancima, na putevima, u pozorištu, znači prosto kada bočicu sirupa ne možete da nosite sa sobom, možete poneti pastile. Uzimaju se, to je ekstrakt timijana sa gumom arabikom, uzimaju se 1 do 2 pastile 4 puta dnevno i vrlo je dobar proizvod kod pušača, znači mogu ga pušači koristiti, kod osoba koje su promukle i kod suvog i produktivnog kašlja. Znači, proizvodi su svi farmaceutske kuće Kvizda iz Austrije. Na našem tržištu su od prošle godine, tako da nadam se da ćemo više se družiti sa njima i da će šira populacija početi da koristi ove proizvode koji su zaista jedinstveni na tržištu.